Usa nga dako nga higayon para mga parag-uma bugos na Eastern Visayas an mahitataboyan ng adlaw Tacloban City Convention Center kon Astrodome. Ang Department of Agrarian Reform Kondar hapagpanguna ni Secretary Conrado Estrella III in magdudumara hindako nga aktibidad ang distribusyon hin mga titulo hin Tuna nga hinlalakipan hin mga e-title, regular certificate of land ownership award kon CLOA ngan certificate of condonation with release of mortgage kon COCROM. Sumalahandar maabotin 23,951 nga mga agrarian reform beneficiary kon ERBs tikang nga mga probinsya iton Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Northern Samar ngan Eastern Samar ang makakapanhimulo sini nga proyekto. Iniinhin lalakipan han distribusyon hin 14,118 nga electronic titles nga nasakop in sobra 20,000 ka ektarya hin Tuna, 151 nga regular certificate of land ownership award kon CLOA nga nasakop naman hin 225 hectares ngan 14,838 nga COCROM nga nasakop naman hin 42,948 ka ektarya hin Tuna. Dako ini nga kaginhawaan para haton maparag-uma tungod kay an kabug-usan ng condonation o mapapara nga utang inaabotin haros 800 million pesos. Diri la ini distribusyon hin mga titulo kundi magkakamay-ada liwatin ceremonial turnover hin Secretary Estrella hin mga support service projects. Panuyo hini nga mas mapabaskeg pa ang rural infrastructure, mapadama ang produkto sa agrikultura ngan mapauswag ang pangabuhian han aton maparag-uma ha rehiyon. Ini nga aktibidad in kabahin ang padayon nga panlimbasog ang gobyerno pinaagihan support of parcelization of lands for individual titling kon split project hailarom hiton administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.